hoteela B kaapitaalii wajjin wal qabatee jiru. Akka magaalaa Dirreedawaatti hoteelota hedduutu jira. Fakkeenyaaf kan ingatti gartee muummichi ministeeraa keessatti arrabsame sanilleen hoteeluma beeka shara hotel sanilleen osoo waa'ee hoteela akkasii san hundaa'uun dubbatin waa'ee hoteela B kaapitaal kaasee hoteelli B kaapitaal ajantii Khadirooti. እስቲ ስንቶቻችሁ ነው የምታውቁት ስለ ቢ ካፒታል ሆቴል? በድሪ ይባላል። በድሪ ማለት የከድር ጆሃርን ቤተሰቦች በሙሉ ካናዳ ያስገባለት ነው። ዶላሩን በሙሉ እሱ ነው የሚያሸሽለት። ካናዳ ምዲቪን ዮ ጀነተ ጌሶ ማርቆ ጀነታ ወርቴ ስላጌ ሱራ ፈየማ ከባቴ ነመኸኝ ጀነተ ኑጉሬ ማሊ ወንቲ ነመጉ amma video guyyaa kaleessaa gadhiifamte waa'ee maal irratti hoteela B kaapitaalii wajjin wal qabatee jiru. Akka magaalaa Dirreedawaatti hoteelota hedduutu jira. Fakkeenyaaf kan ingatti gartee muummichi ministeeraa keessatti arrabsame sanilleen hoteeluma beeka shara hotel sanilleen osoo waa'ee hoteela akkasii san hundaa'uun dubbatin waa'ee hoteela B kaapitaal kaasee hoteelli B kaapitaal ajantii Khadirooti. Kanaan dura sagantaawwan mootummaa hundinuu raasuteelii gaggeeffamaa ture. Khadiroon ammoo raasuteelii irraa fudhateeti B kaapitaal jijjiirratee hoggansi tokko hoteela duraanirraa bakka biraa jijjiirrachuu mirga guutuu qaba. Kana eenyutu si dhorka? Hoteelli raasuteelis bilaashitti mootummaadhaaf gartee tajaajila hin kennu. Sanis kanama dhuunfaati. B kaapitaal illeen akkasuma. Ammoo jaarsi akkaataa inni itti hoteela san dhahuudhaaf itti oofaa jiru waa'ee walitti dhufeenya abbaa hoteela B kaapitaal Badrii Doolaalee fi kabajamoo kaantiibaa jidduu jiru irratti jechuudha ololli inni oofaa jiru. Olola isaa kana gaa namoonni hedduun dhageeffatanii jirtan jeetii yaada mee waliin dhageeffannu afaan Amaaraatiin dubbate gara afaan Oromootti hineemee waa'ee inni jee kana waliin haa laallu. ጉድ ነው ዘንድሮ ጉድ እስቲ ስንቶቻችሁ ነው የምታውቁት ስለ ቢ ካፒታል ሆቴል? በድሪ ይባላል። በድሪ ማለት የከድር ጆሃርን ቤተሰቦች በሙሉ ካናዳ ያስገባለት ነው። ዶላሩን በሙሉ እሱ ነው የሚያሸሽለት። ኦኬ እኔ አንድ ነገር ጠይቃችሁ ድሮ እኮ ስብሰባ ቢደረገው ራስ ሆቴል ውስጥ ነበር በሙሉ የመንግስት ሰራተኛ የሚሰበሰበው በሙሉ እና ሽፍት አድርጎ ቢ ካፒታል ሆቴል ውስጥ ነው የሚሰበሰቡት። ለምን ይመስላችኋል? ይሄ ሰውዬ ከበድሪ ጋራ ተጣምረው ገንዘብም ያሸሻል ልጆቹን ሁሉ ካናዳ ያስገባለት ይሄ በድሪ የሚባል ሰውዬ የቢ ካፒታል ባለቤት ማለት ነው። ራስ ሆቴልን ቂጣ አረጉት ማለት ነው። ድሮ እኮ የሚሰበሰበው ኦፊስ ሰራተኛ በሙሉ በስነ ስርዓት ራስ ሆቴልን ነው እኛ የምናውቀው ከድሮ ጀምሮ እና የሚደረገው ሻጥር ይግባችሁ ገንዘቡን በሙሉ የሚያሸሽለት ይሄ በድሪ የሚባል ሰውዬ ነው። እና በእንትኑ ደግሞ ትልቅ መሬት ሁሉ ሰጥቶታል። የድሬዳዋ ህዝብ ነቃበል በላይ ላይ ብዙ ፊልም እየተሰራ ነው። ብዙ ፊልም እኔ ከድር ጆሃር የምትለው ሰውዬ መተት ቤት ሁሉ እንደሚሄድ ይመስለኛል። ታውቃለህ?